Kiai ki daw ki bapelong ki HNLC ban keran di no anak jeng keran isuk. Hatu ki jingja MCCL keran bentai EA berkeraj ki HNLC. Hatu Sarkar India ke Sarkar Meghalaya bagi NIA ki labakla hak kompenia ya ke jeng keran isuk. Kemudian perlong di Fernan Rani ban mentah kenting ini keran halor keraj ki HNLC ban mino nak jeng keran isuk bar ke Sarkar India ban kumjuru ke Sarkar Jela. Hoi kidan shibun ki jingli ki bami nakani rajong ka HNLC bun ki baong bak jingbom la juga HNLC bak sarkar ban poi syak jing sut ho jing mut kelapen pulam no e jing angnut ban poi syak thong ton ban ki baong ba ka de jingli arsap jok sarkar ba don ru ki basngo ba ka de jing kwar ha jok HNLC dak bashim kabu ya jing pedang sarkar ban yakran yesuk haswab ini kren halor kini baro ini kren chua shapang keseng HNLC ba kanong rem ka ba keseng ke yeng keseng ki ngatiar ka nyau trip National Liberation Council ke kenhun ka bla pra dak nyau trip Aceh Liberation Council lani ki HLC house nem khak nai spark nai puar ke HLC ke kenhun ki ngatiar baningkong e ka jela bela seng ki khak nai spa prapo ke jing tbu ko long manile persha ya kita ki bar jela lani kita ki nong buhai snong ki basa ha kabri uhnyo trep barilung garu ke jepa ya pra ha ka ni ka seng ke na sibun tli ki daw pa ko ni ki ke jing kenat pa jing mam stu jing mud ha pedeng ki nong yelam ki walam khmat na bata ki hnyo trep lani yu khasi bu jantya bad ki acik pa na bata ki garu pade na kini ki daw pasami ke seng HNLC baka acik mat Greek Liberation Army lani ki AMLA ya ka HNLC lakhan BA jak Sarkar India house nem arajar tiku makalong menta layo jingtip bagi he ke seng HNLC kidon hakari Bangladesh nakai ke dapat bakran din ke HNLC banya syakmat hakajing kren yusuk daman cem tayo ke seng HNLC kalai kentaj banya syakmat hakalinti jok jing kren yusuk hapadeng jongka bak Sarkar India ban Meghalaya dak baong mak sarkar ka klemshim lala ban penurlong kimat jing dawa jongka ki bakentup ki jing map e gi dukot jong ka seng kata ka bamut ban klet no e ki kampentriam jing dukot ka seng hakis nem beladap dak baweng no e baro ki jing ujor persha iki Haksiti suk siang Sarkar India katau iki Mishra Chairman bat Commander in Chief jong kaseng Bobby Marwen ulong budap dak jing sngo binyaw halor jing le menti Sarkar ban penurlong ya jing dawa jong ki bat dei nakani ka daw bakim ban si ban weng no ila di nak jing kren yesuk bak Sarkar baula ban rap dak baong bat dak ban sim bas ngokya baki hap ban sakhi ya kani ka benta ka bak kerpang ka jing kren hap deng jong ki Kita meeting di bawah pun di bagi besok han tu ajar kafslan di bawah pun di meeting di bawah itu lah sauli meeting ka insistence yang masing dari kejingnya ipan kecil tu masing kalau ban withdraw kis baru kan buat peace process kena cekna. Dan kalau yang kalau buat kau ban withdraw directly keep power yang ada kejingnya ability. Kejingnya ban withdraw itu cases te halal kita di kedai kejing jemput jemput ya itahi ba kinong yang manfaat juga jelas sih keempat orang itu pucat lagi keempat itu bat ki beri Sarkar banyak keren yang betul yang kami semua. Sementara ada Sarkar kapek yang kata from legal perspective. Ada Sarkar ki bos Sarkar ki pek yang kata tak nak hai. Bamal aku withdraw cases. Tengah serai kapis proses kami dia nak kenai. Hari kita ni kebentar senjam berbangsa HNLC ke Bashir lalu berasek kadai mengadres political issues. Political demands. Jika kamu don't come ya political perspective, undai ya banyak dari legal perspective. Te dengan orang kejing fir itu dengan semua Sarkar, nama kaya dari legal perspective. Henry hakatma aku mencoba no banshu ya kerana hakatma tampoi begitu. Katma ini jadi jong ya tunggu nomor don't come ya political solution, not a legal solution. Kejing ya lenti jong kejing ikran yesuk. Kejing terwa ban ikran yesuk dak seng HNLC kamlong suk bat thamai. Hagis nem balalai kila don shibun teli kejing terwa hanre ringkat ki kendon ki bak Sarkar hi kam skode ban penurlong yaki. Hagis nem balalai u menteri rangba okonat ki samau lot keren nakoi kapor skoi pan baladak HNLC ke kwa ban ikran yesuk kadai ban ino shwai ki kam pentri baro bade husnem arjar puar bak kejing keren kasdang menwandur. Hau benar jeliu macam senem kalau don kejing kendu beningkong pedeng kiksiang Sarkar India ke Sarkar Meghalaya pakai HNLC hau umiam nak bentang Sarkar India lawan mikmat du Ike Mishra bade kiksiang Sarkar pedeng nak bentang Sarkar Meghalaya la mikmat du ba Peter Dekhar berba Roni Walang bat nak bentang HNLC la mikmat du kiksiang keseng wa sadun bela hakan kejing keren lawan isi bentaru Vice Chairman Barem keseng bat u Foreign Secretary ringkat ki Personal Security Officers lani PSO jong keseng ke HNLC kala penrem yakani bat keno bak Sarkar kali arsap hakawai kaliang ke khot syakmat iki he keseng ndai hakawai pat ka kenshot ya ke NIA ban ken penrem yaki
Shushu hading kejai kendu beningkong kabla long umyam kalami ska summoning notice lani kejing syakot hajar General Secretary keseng ha upnai nailu jo usnam arjar puar bakani kalami wat hadin kejing kular dak sarkar India bak sarkar Meghalaya ban omkhot hajar lani kemno ekihe jong keseng ringkat bagi dikot kar badang ya kejing keren kani kalapin bitar ke channel si bakal ongru ba kini kejing le omta ma pendu jing syania sarkar henry kalaru ban penthut kejing persang ban kenjo sakat thong jo kejing keren yesuk kanang ya kisi sarkar kayai dawa ya kejing don jong ki he kaseng baniat saprang hakjing keren bat hakju kapor ke channel si par kedawa ya kejing weng no iki kes baro persya iki hobnai nawi macam senam ke channel si kala pelaj ke kerwo tak baong ki he kaseng kinwan mikmat kejing keren kumba dawa sarkar tada du sarkar ke penur long kejing dawa jong ki kata ban weng no ya baro ki kes persya iki lani hadu banda soy ya ke ceasefire agreement bagila benchet ya kani kam ban khmi ya kejing long jingman kejing keren how vice chairman bathamai utemiki lalu nakada ko jingmam la ban poi so jing stu jingmut ke jing keren kala shu sakun no kumtu tan hadu macam tayo bau telai ubalate yakini ki like and hun ulad kut no thui tikini gilong kita kimat jing dawa joke channel si kabeningkong kalong menweng no ikaban dan ikajing khang bea ni kaseng kebla syapan ngat hapo ka subsection kabeningkong joka section line joka unlawful activities prevention act kakana spat du penyo karkum kaseng kong bakani kaban kapenduko ikarukom trikam jongki hakajing ikran yesuk bat don kam menweng no eka kabar kalong menweng no ya baro ki kes persya kinong yalam bat dukot kaseng kiba dang yat menta hakiying bishar kiba he bat kiba red ru kumju hakaleng saudong jela kelepen kesan ya kani kajing dawa jongka dak baong ba kajing mam no ikini ki kes kan sya kajing yesuk bat kajing keren kaban seiso kabalai kalong man penting kena ba kajing ya lenti kan long ka basngan na ka benta ki he kaseng hakapor bikiwan ban yushim benta hakami jo kajing keren kabasawat kalong kajing jit ya kinong mikmat ki ban ya keren bat peniat syakmat di hikam ki jam ki bai dei bat kajing keren yesuk kebasan bat kalong ban pelat nyo na long ya baro ki dikot ke channel si bat kitu ki briu ki basyak no don jing ya dei bat ke channel si ha bai dei begini jing dawa sarkar kelala ban penur long ya jing dawa ka balai bar ke basaw kata ka jing benti kena ba jing ya lenti kan long ka basngan yak benta ki he ka seng ha por ki wan manishim benta ha ka mi jing kren bar ka jing jit di kinong mikmat ban peniat syakmat ya kan jing kren menta pan ngin ya sngap ya ke ka ba ki riu pokmat ki don banong ha bai dei bat ka rai jong ka channel si First, I would appeal to the HMNC not to pull out of the peace talks because a lot of ground has been covered initially, and we would hope that good sense will prevail and we should be able to return to the negotiating table. In general, the approach should be that when you have peace talks, it should not be to the detriment of any section and to the interest of only one section. So it has to be reciprocal. Based on the principle of reciprocity, then only we can take a stand on matters of detail. Certainly, government will take a call on the matter, and it should be happening very soon. This matter is to be handled by the Honourable Home Minister, who is also the Honourable Deputy Chief Minister of the state, who is at the moment indisposed and unable to attend to this important matter. However, having said that and put that in perspective, the NPP remains dedicated to advise its government to go ahead with this very crucial peace talk. We understand that there have been certain displeasures and misunderstanding which all yet have to be verified. And we as a government are committed towards the progression of peace talks with this particular band outfit. And we would like to see that there should be an amicable understanding for long-term peace talks. As a whole, we need peace. We will request HNLC to come forward to have a peace talk with the state government, or central government directly. It's up to we as a human being and as a state, we need peace. Yes, we are concerned. We need peace. No, that's why I'm telling we need peace.
You see, very unfortunate to see when the HSC ready to come to the table, but there's no seriousness on the part of the BJP government at the center as well as in the state. So it's very unfortunate. When the Congress was in power, we tried to minimize all the undergrounds. We brought peace. But today, again, in spite of all those, again, this government is, the BJP government, now they don't take it seriously. Normally, there are two things. If they surrender, then there's a different treatment. But if they negotiate, come to the terms and conditions within the constitution, I think the government should not make any undue efforts. Rather than the government should be proactive to see that whatever be the solution should come. Every demand has to be negotiated. Every demand has to be discussed. So there's nothing impossible with the discussion. I think that the government doesn't take it seriously. Equally, the state is equally responsible for not pushing very hard. And I fully support the peace deal, whatever condition it may be, it should be. We are people who are very small. We cannot afford to lose our brothers and sisters because of guns. We cannot afford to lose peace only because of ego. We cannot afford to lose peace only because of people in the BJP does not bother about the people of Meghalaya. Nakaliang jungi ki nong elam balang ti ke ika bangi ang nuot berbor ke dega jingsuk ti nakapata jungi ki nong elam balang ti ngi supet tang na ke ika badan apok media nim tip ya ke ika badan chalendet nanta ke ika jingkran ke baya yang ta ke ika jingi ya ke wangi ki kendo ti kendiat kala hoit kala ka pendiau mensia mingi abang iya tu ke jingweng no ya ka tu ke jingkran yesuk tandai ngi sungo banong ngi dan ke jingkran men idan kami ban haban yai duai na kebenta kata na kebenta ke jingsuk na man mitip ba kaliti jong ke jingsuk kawan rahi ya ke jingba ke jinga jebut te kalong ha ke ni kurkom ba pilas tang ha menong ban wan rahi ke jingkran yesuk apreng jong ka HLC bat ka sarkar ke diban wat ya kalat kenti pilabu ya ki kesiang ki bala ban wan rahi ya kata ki bala ban yekren dengan ngait scam ba ka sarkar lukan kanwat yang kata kalat kelenti ni kan sim yang kata kisenjam ha kan kam ban ba kani kam dia belong kejengkut Henry ke dia belong kalat kelenti benau dia bendan kelenti ha kan kam bala ban pli kalat kelenti ban wara kan ya kani ka jesuk Mendapat ngin page halor ke jingja badang sien ha MCCL bar ke jing tuklar ke HNLC. Laling kimi halor ke jingya lenti jong ke jing kiran yesuk in syam bakila don ke jing kendu hapteng kisyang jong ni laiken hon hakabala sei ki mat jing dawa bagi kendon badon kam ban but hakapor badang ya ke jing kiran. Bakaweni kini kedai pakai HNLC kan ya ki kam pentrim bat ke jing berngem. Henry Dangshan ngilai ke jing pen Kenya kaweni kendon balabur sarkar hakaba ke HNLC kala berngem penyap yu MLA ke seng National People's Party na sora hadien baka sarkar kala rai ban khang kherdep no ya karkhana pen mi simen bala peniat jak sarkar hasora kata kamomlo chera semen limited lani MCCL hakar khuna tri brand opera jong snem arjar fulai ke HNLC kala pelaj ya kerwo lingbau jan secretary ba sang kupar nong tra ban maha mi sarkar persya ke rai jong ka ban khang no ke MCCL badong meladak sarkar kaya syafrang ban khang no ya ke MCCL kadai hok yu MLA sora ban shimi ke jingkit kle bat benrap balado ba given bat ke sarkar jongu kanur ban tep im ya ke MCCL ke HNLC ru kan pinkit pop yu MLA namar ke jiskap jar jongu hakerwo jonggi gila tho ikini kintin traitors of the people should be punished with death kabamod yikinong shet kala deban pinshitom da kajingyam batang hadir katu ni sengi ke HNLC kala raikut sendan ban kenran din no na kami ke jingi kran yesuk ba sarkar India ba kumjuru ke sarkar Meghalaya hatu ke jingja MCCL kilong kum ikindok jing pro iba khadu iban wiang ding ban penpulong no ke jing angnut jong baro ban wanra ke jing suk ke banne kumakalong mentahi ke sarkar kaya iban halor jing dawa ban don ringkat ki he ke seng hakami je keren banakal yang ke HNLC part ke yang scam halor jing dawa ban weng no ya baro gini ki kis persya ki syab ni asyak mat ke jing keren mentah ke syong habro arliang mamla kumnun pembet ye kini ke jing bam stu jing bun hatu ke sarkar kan shim da katak political approach kuma dawa ke HNLC but da legal approach man pembet ye kani
Lani kajing ikiran yesok kan shu sakut kumto klem kanu kajing play lenti. Piso kumno halor kani. Klem jubab kajing sojo pi hapo comment section hapo jukani ke video. Adik Fernand Rani, Namtak Full Front Media, Kulishma.